NBA Plus. Podcast NBA Plus. NBA Plus, olimpijski specijal, broj 37, završena tema, završen je turnir na ovim olimpijskim igrama, Srbija je osvojila bronzanu medalju. Imali smo gomilu zahteva da zaokružimo ovaj olimpijski specijal sa završnim komentarom, te smo zamolili profesora Mladena Mikića da nam se pridruži u ovoj završnoj analizi. Mladene, još jednom se zahvaljujem na izdvojenom vremenu. U prethodnim izdanjima ostavili smo stvari na polufinalu sa utakmicom USA i predložio bih da nastavimo tamo gde smo stali. Čini mi se da imamo onu potrebnu distancu od nekoliko dana da se emocije malo smire. Negde meni je jedna linija koja je bila vrlo popularna kod vas. Ja sam citirao američke medije koji su ozbiljno pribojavali nas i vi ste rekli da imate široko razumevanje za strah američkih medija da Srbija ima igru protiv Amerike i da su za ovaj treći odlučujući susret sačuvali ono što je najbolje od njih. I negde mi to deluje kao logična stvar da krenemo odatle. Ono na čemu sam ja gradio taj svoj optimizam i nadu da možemo da igramo s njima je jedna činjenica da mi igramo atipično u odnosu na neke druge reprezentacije, odnosno na sve tri reprezentacije koje su ušle u polufinalne utakmice. A to je da mi svoju igru ne baziramo isključivo na fizičkim sposobnostima, na atleticizmu, na jednoj velikoj količini trčanja, tempu, što je karakteristično za ostale tri ekipe i za još neke kao što je Australija ili Južni Sudan sa kojima smo igrali. Pa možda je čak i dominantna to bila forma na ovom turniru. Iznenađujuće sve prisutne. Jeste, to je nešto što je čime su ekipe dominirale u utakmicama na ovom olimpijskom turniru. Sa druge strane, ne kažem da smo mi loši, mi smo ekipa koja ima fizičke sposobnosti i predispozicije, ali imamo tu sposobnost, odnosno naši glavni igrači, noseći igrači i sama taktika koju je postavio selektor je da mi praktično uvedemo ekipe u naš ritam koji nama odgovara. To je možda najbolji primjer Nikola Jokić koji je u NBA praktično prilagodio igru ekipe svojim mogućnostima. Ne možete da kažete da Denver igra sporo, ali igra u brzom ritmu, ali naravno u onom ritmu koji njemu odgovara. I mislim da je i selektor išao tim putem, da je pokušao da nađe neki balans između onoga što su zahtjevi moderne košarke i onoga što mi možemo da igramo sa našim glavnim igračima. I to je jako dobro funkcionisalo u toku cijelog turnira, a naročito je to došlo do izražaja protiv američke selekcije koja praktično svoju igru gradi na tim svojim mogućnostima. I tu ste također rekli kada ste otprilike definisali kako stvari trebaju da izgledaju, da nam treba jedna vrlo koncentrisana partija, da se oni hrane iz tih grešaka, izgubljenih lopti, da dobijaju taj up tempo sa kojim slamaju prave serije i sa tim u vezi mi smo imali samo 3 izgubljene lopte u prve 3 četvrtine. U četvrtoj četvrtini smo imali 4, ali kad pogledamo statistiku ove utakmice, mi vidimo, recimo, mi smo dali 21 poen sa klupe, oni su dali 15. U reketu smo mi dali 30-28. Iz druge šanse mi 8, oni 6. Iz kontri 9-9 je bilo izjednačeno, uslovno rečeno. Znači, u apsolutno svakoj kategoriji mi smo njih otprilike nadigrali. Što je, mislim, jedinstvena statistika, ali moram se samo osvrnuti da ste onda napravili i otprilike jednu stvar, bilo bi dobro da njima nije dan, jer su oni zaista šutirali u elitnim procentima. Ja iskreno da vam kažem, prateći NBA i znajući njihove procente, ovo je daleko više od onoga što oni u NBA-u imaju. Na našu žalost oni su šutirali nestavno do kraja. Ali ne mogu da kažem, ja sam tada potencirao jednu stvar da mi moramo da odigramo na visokom nivou, da svi naši igrači moraju da daju svoj maksimum, da praktično kao ekipa moramo da budemo na gornjoj granici naših mogućnosti ili čak malo iznad toga, a sa druge strane da američka reprezentacija baš i nema svoj dan. Ne mogu da kažem da nisu imali svoj dan. Oni su igrali na visokom nivou,
sa puno problema u organizaciji igre, u organizaciji svega, gdje smo ih mi praktično davili, ne dajući im da se hrane tim brzim poenima, držeći ih u svom ritmu igre, i to je nešto što je zaista funkcionisalo fantastično. Ja mislim da je to funkcionisalo ne 3/4, nego nekih 35 minuta. Teško je kada igrate protiv ekipe u kojoj Tatum ne igra kao 11 ili 12 igrač, da vi pokušavate da držite 40 minuta. Ali imali smo mi svoje šanse u tih zadnjih 5 minuta, nismo ih, nažalost, ajde da kažem, ovaj put nismo iskoristili, ali ja se nadam da smo pokazali put i nama, našim budućim selekcijama, a i nekim drugim reprezentacijama, koji je to put kojim treba da se ide i da se igra protiv američke reprezentacije. Ona zaista dominira i individualno i timski. Znate, izlazi Steph Curry kao najbolji šuter svih vremena i ulazi Edwards koji je verovatno buduća zvezda, ako nije već i ove godine se potvrdio u NBA ligi, i koji je verovatno sledeći veliki nosilac za sledeće olimpijske igre. I vi u svemu tome imate tri vrhunska igrača, imate Currya, Duranta i Lebrona kao kandidata za jednog od najboljih igrača svih vremena, a držite tu ekipu na jednom visokom nivou igre, a stalno ste u egalu, ili kao što smo mi 35-6 minuta vodili. Da ne zaboravim Anthonyja Davisa kao jednog od dominantnih centara NBA lige, koga smo mi u napadu sveli na vrlo mršave procente i ne bez nekog većeg učinka na ovoj utakmici. Jokić je bio maestralan, mislim, negde mi je igreoto da izdvajam bilo koga iz ovoga tima, obzirom da smo imali tako jasnu timsku hemiju i bili smo tim, svi kao jedan, ili što bi selektor rekao sa pirovskim njegovim naglaskom, ali suštinski briljantna naša partija. Kako ocenjujete našu odbranu kao jednu stvar koju smo mapirali da bi moglo da bude unapređenje u našoj igri? Imali smo četvrtfinale protiv Australije sa onih 31 poen u prvoj četvrtini, gde smo imali dosta zamerki na to kako smo reagovali na određene stvari. Međutim, protiv takvih Amerikanaca koji smo rekli, mi smo pružili nestvarnu odbranu. Da. Mislim da je, kada govorimo o utakmici sa Australijom, da je tu više bio problem, negdje bar moj utisak, da je više bio problem taj neki pristup koji nam se desio u prvih par minuta utakmice, pa smo onda mučili se cijelu prvu četvrtinu, ili da kažem 15 minuta. Za razliku od te utakmice, naravno da smo od početka bili motivisani, da smo bili maksimalno koncentrisani, da od prvog momenta nismo dali lagani poen Amerikancima, i ono što je njih dodatno zbunjivalo, to su te promjene odbrane. To je maestralno Curry postavio. Da. Znači, bilo je vrlo interesantno gledati ekipu sa takvim superstarovima, sa takvom klupom, kao što je imala američka reprezentacija, koja u nekoliko prvih odbrana protiv naših promjena nije znala praktično kako da napada. To su fantastične stvari, to je samo još jedna potvrda koliko dobro je naša reprezentacija funkcionisala i koliko dobro je naš stručni štab postavio ovu utakmicu. Čak i u čovjeku, koji je karakteristika NBA lige, u odbrani čovjek na čovjeka, nisu nam Amerikanci pravili previše problema. Naravno, izuzev pojedinih momenata, kao što je kada LeBron krene u nekoj polukontri da ulazi na prodor, to su njegove fizičke predispozicije koje ne može da mu brani niko na svetu, ili kada je Curry sa vrućom rukom, kao što je bio drugo polovreme. Neverovatan je, 9 trojki, 14-9 njegov. Šuta u finalu 12-8, mislim, 17 trojki u polufinalu i finalu, mislim, to je strašan, to je strašan kapacitet. On je zaista vanvremenski šuter svih, vjerovatno najbolji koji se pojavio kod njih, bar koliko ja pamtim američke reprezentacije. Možda najbolje to da govori njihov selektor, koji je isto tako bio poznat kao fantastičan šuter, ali Curry je zaista iznad nekih, da kažem, normalnih igrača. Bukvalno, da.
i njegov način šutira, njegov način igre, to je sve nešto što je verovatno putokaz za neke igrače koji ne posjeduju takve fizičke sposobnosti kao što ih ima LeBron ili kao što ima Kevin Durant. Dakle, čovjek koji ima brzinu, ali ne odiše nekom prevelikom snagom. Nije on čak ni prebrz, pričali smo prošli put. Da. Njegov način treninga je nešto što se sada uvodi potpuno, ne samo u košarku, nego čak i u druge sportove. Ta njegova ideja da trenira brzinom koja je veća nego što je brzina na utakmici je nešto što je zaista doprinijelo razvoju i davanju mogućnosti nekih igrača koji nisu mogli svojim fizičkim karakteristikama da se nose sa ne znam, previsokim igračima ili prejakim igračima. Način kako on šutira je fantastičan. Mi smo ispomenuli njegov jedini poraz u dresu reprezentacije jeste onaj iz 2007. godine. Kao da je imao posebnu motivaciju protiv nas. Da. On je u obe utakmice bio fantastičan, što ne može se reći u ostalim utakmicama do finala. Finale je on začinio, čini mi se, i zatvorio, ali u svakom slučaju doći ćemo do toga. Ono što ste rekli negde, ponovo je bila ta neka trojka, uslovno rečeno Curry, Durant i LeBron James koji su vukli američki tim. Međutim, ne mogu da ne primetim Embida koji je takođe loše imao, loš turnir imao, loš učinak je imao. Međutim, ipak je, on nam je dao 19 poena. Pa, za razliku od Davisa, njega krasi taj šut. On ima taj šut sa polu distancije, sa druge strane... Da, bekovski nekako pristup, napadu licem, da. A sa druge strane, znate, kada igrate protiv takvih timova, kada igrate protiv ekipa koji su bolje od vas ili su u rangu negdje sa vama, pa morate negdje da pokušate da se malo povučete, da date nekome šansu u odnosu na neke druge igrače koje treba da zatvarate udvajanjem ili bar zatvaranjem većeg dijela prostora. Na našu žalost, Embiid je to u ovoj utakmici iskoristio i poentirao. Nije se nešto naigrao, nije imao sjajan turnir, očajan odnos sa publikom, non stop su zviždali. Ne vidim da su u Americi na forumima zadovoljni njegovom igrom, ali nažalost po nas na toj utakmici je zaista iskoristio tu šansu uz nekoliko zaista propusta kao što su oni koraci koje sudije nisu svirala. To je zaista neverovatno, ali recimo u kumulativnom plusu i minus Anthony Edwards minus 14, recimo Derek White, koga ja jako poštujem i mislim da je najpocenjeniji igrač od tih velikih zvezda, minus 16, minus 15, Bam Adebayo koji u prvoj utakmici ima šutarsku rapsodiju i kliniku kako ga nikad nisam video do sada. Anthony Davis, rekli smo da potpuno je neutralisan onoga momenta kada bi ušao na parket. Jokić je spretno koristio njegovu evidentnu dominaciju. Svi mi koji pratimo NBA znamo do koje mere je on dominantan odbrambeni igrač, čak i u susretu, čini mi se, u Abu Dhabiju nas je rasterao potpuno ispod koša, sa nekih 5 rampi ili fantastična partija u odbrani njegova. Ali je evidentna stvar, svi mi koji pratimo se Lakersi već polako imaju kompleks od Nikole Jokića i na kojom lakoćom on prosto rešava njega. Ovo je bila ono kao otprilike simultanka, on nije nikako mogao da uhvati ritam, svaki put kada ulazio Nikola ga je napao, izvlačio faul, vrlo brzo je ušao u problem sa faulovima i njegov učinak je maltene sveden na ništa. Mi smo po mnogim detaljima atipična ekipa na ovom turniru sa nekoliko igrača koji ne igraju karakteristično za njihove pozicije. Naravno da je Jokić najjači od svih igrača, jer on praktično igra sve pozicije, svih 5 pozicija. Šta vam treba, on je tu, ali ta njegova igra, taj način igre koji on prezentuje je nešto što ne odgovara u izrazito atletskim ekipama. O tome je dosta govorio i Schroeder na konferenciji za štampu kada je rekao da je evropska košarka kojoj mi pripadamo zaista po mnogim detaljima je u stvari igra košarkaške inteligencije. I da je to ono što je glavna karakteristika, taktika i košarkaška inteligencija su ono što karakteriše evropsku košarku. Za igrače koji se ne sreću često sa takvim igračima, kao što su NBA igrači, oni koji sa univerziteta prelaze odmah u NBA, koji se praktično samo u nacionalnom dresu sreću s njima, to je teško je za igranje. Pa gledajte Luku Dončića.
atipičan igrač na toj poziciji, Nikola Jokić koji je atipičan na toj poziciji. To su igrači koji nadoknađuju nedostatak nekih fizičkih kvaliteta svojom inteligencijom. Pa, pošto pratite NBA, pratili ste tamo negde u aprilu i maju su imali problem, Amerikanci su govorili 2 igrača koji nisu fit, praktično vode u svim parametrima NBA. Što je njima neverovatno potpuno. Da, i što se postavlja se pitanje koja je to količina treninga koja je potrebna. Zaista je nešto, u stvari je pitanje ne količine treninga, nego je pitanje njihovog školovanja, košarkaškog i igračkog. Tako je, a isto možemo se nadovezati kada pogledamo u zadnjih deceniji, recimo nagradu MVP-a, pored pomenute dvojice imate i Janisa, koji je takođe došao iz Evrope i vi vidite da u poslednjoj deceniji je apsolutna dominacija evropskih igrača, koji imaju tu jednu širinu, koji su bolje spremni, taktički i prosto imaju jedan arsenal mogućnosti i načina kako mogu da se iskoriste. Svi su vrlo različiti, specifični na svoj način, ali ništa manje ubojiti svako na svoju stranu. Negde neki zaključak posle tog polufinala je bilo onako mučno jako. Ja sam ceo dan, mislim, kao i cela nacija bili razočarani, jer takva prilika, mislim, ne znam, koliko sam bio ponosan, toliko sam bio razočaran, bez obzira što mi je ambicija bila da imamo kompetitivnu utakmicu, da budemo u utakmici, da odigramo dobro, nepristojno je pretiti Amerikancima, posebno verovatno u najboljem rosteru u kome su došli ikada. Sam Barkley ih je recimo prozivao u smislu nama niko nije mogao 20 razlike da priđe i tako dalje, i da je to kao da smo morali da zovemo sudije u pomoć da bismo prošli i tako dalje. Veliki je onako bio odjek cele ove utakmice. Ono što je činjenica, što u raspravama o NBA ligi govore već duže vremena, to je da igrači koji dolaze iz Evrope, koji imaju zavidan staž, koji su prošli čak i seniorsku košarku u Evropi. Da, kao Lukas, 18 godina bio noseći igrač u Realu. Tako je. Znači, da su to igrači koji su na poseban način školovani u odnosu na igrače koji dolaze sa univerziteta. I onda kada u to ugradite taj način života koji su oni prošli. Dirka Novickog, koji je bio dominantan u svome. Imate Tonija Parkera, Manu Ginobillija, koji jeste Argentinac, ali je praktično te godine školovanje bio u Evropi. Ono što za njih predstavlja problem, čime se oni sada upravo bave, bar koliko ja pratim zadnje 2 ili 3 godine, to je kako da unaprede način školovanja svojih igrača. Oni imaju taj ozbiljan problem i on će ih pratiti još neko vreme dok ne nađu sistem kako da svoje vrhunske igrače školuju u smislu individualnosti. Ne mogu da budu svi isti, da svi isto rade, mora se posvetiti neka individualna pažnja svakome od njih. Nova generacija trenera koja je stupila na snagu na univerzitetima nije pokazala, bar ono kako to procenjuju američki poznavaoci košarke, nije pokazala tu dozu lucidnosti kao što su to imali stari treneri koji su radili na univerzitetima dugi niz godina i imaju problem da izbace igrače koji mogu da idu na taj vrhunski nivo košarke. Sigurno da Evropa pokazuje mnogo trenutno bolji način školovanja. Nažalost, imamo problem što zbog ne toliko želje za školovanjem, nego nemogućnosti da dobije se veća minutaža i iz razloga što je univerzitetska košarka počela da plaća igrače, mnogi mladi igrači iz Evrope odlaze na univerzitet. Nije to bilo tako do prije 5 ili 6 godina, najbolji evropski igrači su ostajali, igrali u Evropi, pa onda odlazili u nekim godinama kada su mogli da pruže mnogo i u NBA. Da. To je problem. Faktički oni uzimaju kao sada neko žele da imaju razvojnu putanju ili ti razvojnu komoru, ali rezultati za sada nisu zadovoljni. Ja bih se nadovezao na to kada pogledamo polufinale, kada pričamo o njemu, faktički 3 evropske reprezentacije su
bile u samoj završnici. Ja sada ne znam tačnu statistiku, ali čini mi se da je to jedan rezultat koji se nije prečesto ponavljao, bez obzira što je olimpijada ove godine, odnosno u ovom ciklusu bila u Evropi. Da, nije čest slučaj, da. Pogotovo u prethodnim godinama, zato što su Argentinci kotirali visoko, uvijek je tu Australija, Novi Zeland koji je jedno vrijeme bio opasna reprezentacija. Uvijek neugodniji, da. Pojavi se neka južnoamerička reprezentacija pored Argentine, Brazil, Porto Riko koji je ranije imao povremeno selekcije. Nije čest slučaj da 3 evropske reprezentacije igraju, mada moram da kažem da su to 3 evropske reprezentacije koje imaju različite stilove igranja, što je vrlo interesantno. Da. Francuzi koji su mnogo bliži američkom načinu igre, Nemci koji su negdje između i mi koji smo bar na ovom takmičenju, u ovom ciklusu olimpijskom pokazali jedan veliki dio onoga što je krasilo nekadašnju jugoslovensku školu košarke. Pa da, pojedini komentari nas zovu kao romantičari, otprilike da svi stari zaljubljenici košarke jako su voleli način na koji igre Srbije, jer to je sve lepo što je nekada ova igra imala u sebi. Ko je otišla u priličnoj meri u fizikaliji, pričali ste prošli put u ubrzavanju svih timskih sportova, i to je nešto što neće zaobići naravno ni košarku, ali nekako kod nas postoji još uvek ta jedna širina i lepeza rešenja koje mi imamo u igri, odnosno imamo kapacitet sa obučenim igračima da možemo da igramo na različite načine. Da, pa verovatno najuticajniji trener naše škole košarke, neki kažu Tvorac ili profesor Nikolić, on je često govorio da nije bitno koliko je igrač brz, fizički, nije uvijek to presudno, nego je presudno koliko brzo košarku može da igra. I to je nešto što recimo krasi ovu reprezentaciju. Imamo nekoliko igrača koji možda po fizikalijama ne mogu da igraju u toj brzini u kojoj mogu Francuzi ili Amerikanci da igraju, ali je naša košarka bila brza. Mi smo znali da igramo u momentima kada nam je to trebalo, znali smo da kaznimo protivnika brzim poenima, znali smo da igramo agresivnu odbranu, pokazali smo da znamo da igramo i više vrsta odbrana i da se za buduće protiv naših reprezentacija mora jako dobro spremati taktički. Koliko mislite, pričali smo i o tom vremenskom roku koji imate da se spremite za određeni turnir, ja sam siguran da za taj vremenski okvir koji su oni imali neke 4 nedelje nije se moglo doći do ovoga. Šta je tajna u stvari Pešićevog sistema koji je polako, na oba velika takmičenja uzao medalje? Sada sam gledao neke statistike, on je na svakom velikom takmičenju uzao medalje, što mislim da je onako jedan rezultat. Ne znam komparativno da li postoji takav primjer, ali sa tom količinom medalje sigurno ne postoji niko ni blizu njemu. Šta je suštinski njegova tajna? Mislim da je od početka naučio da gradi sistem. Da. Znate, okupio je, selektirao je i vodio do izlaska iz juniorske generacije najbolju belu reprezentaciju koja se pojavila, da li u Evropi ili u svijetu, kako god hoćete, onu koja je trebala da igra 92. na olimpijskim igrama, da se za nja nije raspala. Sa druge strane, posle toga je otišao u Nemačku, napravio sistem igre tamo. Pa gdje god je išao, ostavljao je sistem i ostavljao je bazu igrača. To nam se desilo i 2002. godine kada je odlazio sa mesta selektora i ne možete da kažete da on čak ni u onoj prvoj godini kada je uzeo i kada smo otišli na evropsko prvenstvo, mi smo igrali odlično do te utakmice sa Italijom. Bili smo među najvećim favoritima. Faktički. Jedna četvrtina nas je koštala odlaska dalje, ali ono što je suštinski, Savez i Svetislav Pešić kao selektor nisu odustali od izgradnje tog sistema. Da. Prepoznali su da je to put kojim mi treba da nastavimo da idemo, kojim naša košarka treba da ide i da će on doneti rezultat. Nama se to desilo već naredne godine i mi sada možemo da kažemo, to smo i prošli put rekli, naša reprezentacija, pored toga što je igrala fenomenalno, što smo napravili bazu, tih 12 momaka mogu da igraju po godinama, svi na idućim olimpijskim igrama, plus imamo i za njih 4, 5 ili 6 mladih momaka koji mogu da konkurišu u naredne 3-4 godine za reprezentaciju na svim pozicijama. Svim pozicijama.
I negde jako teško smo to preboleli, takav je bio sistem takmičenja da smo naša sledeća utakmica je bila subotu u 11 sati, što znači sa logistikom ranog ustajanja, verovatno niko nije živ spavao tu noć i tako dalje. Sigurno, niko od bilo njih je jako problematično kako vratiti ekipu i odigrati značajnu utakmicu protiv nemačke reprezentacije koja je aktualni svetski šampion, koja do četvrtfinala, odnosno polufinala nije izgubila ni jednu utakmicu, uključujući i svetsko prvenstvo koje je u jednoj seriji i nekako oni, sve ovo što pričamo o sistemu, njima se mora priznati da njihov sistem je fantastičan, da imaju reprezentaciju koja igra neverovatnu košarku. Iznenađujući je bio taj poraz od Francuza, ali kako bi rekao, mislim, nemoguće je pobeđivati uvek. Tako je, mada moram da priznam da je, moram da napomenem da koliko ja znam, jedino u košarci postoji sistem žreba. To je malo čudno nakon grupne faze, ali to tako je kako je. Otišli smo na turnir sa tim saznanjem. Znači, manje od 48 sati smo imali da se oporavimo. I tu se ogleda negde i vera, ozbiljnost svih tih momaka, vera međusobna i vera u selektora, koji je našao način da ih sve ponovo okupi, da ih ohrabri i da ponovo odu u borbu za medalje. Jer bronza se mora osvojiti, srebro se dobija kad izgubiš. Oni su otišli, pokazali sjajan motiv, pokazali ozbiljnost kao ekipa, odigrali sjajnu još jednu utakmicu gdje smo igrali protiv ekipe koja nas je prošle godine dobila, koja je imala odličan turnir, koja je svetski prvak, koja ima fantastičan tim i mi pokazali opet jednu sjajnu odbranu gdje smo Šrudera kao najboljeg, vjerojatno jednog od najboljih playmakera sveli na to da je Nemačka u plusu kada je on na klubi. Tako je, što je, ja nisam takvu utakmicu video i možda i jedan od ključnih razloga zašto Aleksa Avramović je dobio nagradu za najboljeg odbrambenog igrača, ali zaista neverovatna ove role. I ta negde prva četvrtina, mislim da je jako teško, pričali smo izgubiti emotivno kako je bilo, pa mi koji gledamo, smo se raspali, ja mogu da zamislim kako je od njima, ali ne mislim da su i u nešto mnogo bolje situacije bili Nemci koji su isto tako, mislim Australija je plakala i imala ambiciju da dođe do finala i sanjali su zlato. Sigurno takvu ambiciju je imao aktualni svetski šampion. Međutim, ta prva četvrtina otprilike ispostavilo se na kraju da je to bila ključna četvrtina, odnosno ta neka razlika i kontrola nad utakmicama i neki mali kredit koji smo imali za nastavak i neku sigurnost, upravo je bila ta prva četvrtina koja je odigrana. Koju smo zaradili odbranom, agresivnošću, odbranom, jednom energijom koju smo pokazali. Tako je, Nemci su isto želili medalju, znali su da selektor odlazi sa Kornela i da je to kraj jednog ciklusa. Znali su, on na kraju htjeli su da sebe nagrade posle svetskog prvenstva, da osvoje medalje na olimpijskim igrama, to je uvijek motiv. Nisu mnogo kukali, bili su dobro našpanovani za ovu utakmicu, ali ta ogromna energija koju smo mi pokazali je zaista fantastična. Ali opet smo im dali 30 poena u prvoj četvrtini. Imali smo fantastičan i napad, ali nekako mi je trademark bila odbrana od polufinala i tu nekako kao da smo štekali neke naše depoe i imali tu vrstu zrelosti da u onom momentu kada je najpotrebnije pružimo najviše. Dosta smo im zamerali u tom prvom kada smo pričali posle Australije, pričali smo da nam je to, tu imamo prostora da napredujemo i da pružimo bolje. Na kraju se ispostavilo da odbrana je, pa ajde da kažemo, isto toliko dobra bila kao i napad, koji je u priličnoj meri ceo turnir konstantan, mislim. Nismo mi nešto imali prazne minuta na celu utakmici, to se vidi recimo po broju postignutih poena, mi smo odmah iza Amerike dosta distancirano od svih ostalih po napadačkoj produkciji, daleko najefikasniji. Čini mi se da su to ipak bile dva najbolje ekipe. Ono što sigurno mogu da kažem, to je da Svetislav Pešić, iako je po godinama najstariji selektor na ovom olimpijskom turniru, pokazao se kao jedan od najmodernijih.
On je čovjek koji Bravo, da. 40 godina se prilagođava vremenu, trendovima košarke, držeći neke svoje osnovne principe, i uvodi sve ekipe koje vodi u određene sisteme, nadograđuje, ostavlja iza sebe, a pri tome ima i rezultat. I ono što je jako bitno, uvijek ostavlja ekipu iza sebe, nešto što ima budućnost. To je ono što je njegova karakteristika, ali od starta praviti jedan tim koji će da funkcioniše kao što je funkcionisala naša reprezentacija je zaista fenomenalna vizija. Znači, imate Davidovca koji je jako malo igrao, koji je tamo držao atmosferu. Vanju Marinkovića koji je imao loši turnir kada pogledate po učinku u odnosu na prethodno svetsko prvenstvo koje smo igrali, koji nije pokazao ni jednog trenutka da je nezadovoljan i onda je na kraju odigrao jednu odličnu utakmicu protiv Nemaca. Tako je, sa 11 poena možda i ključna prevaga koja nam je bila potrebna, obzirom da smo imali taj deficit i sa Jovićem i Davidovca skraćenu klupu, uslovno rečeno. On nam je dao tu injekciju baš kada je trebalo. I to je ono što je fantastično kada je u pitanju Svetislav Pešić, ta njegova sposobnost da razumije igrače koji su mnogo mlađi od njega, kao što je razumio mlade igrače kada je prestao da on igra i kada je tek počeo da radi kao trener. To su fenomenalne stvari, zato on tako dugo traje, zato je uspio da napravi sve to. Ta njegova vizija je ono što bi trebalo da iskoristimo u narednom periodu. Ja se iskreno nadam da će da bude tako, ali negde osnovna impresija mi je bila i možda kroz neki statistički podatak da izrealiziramo to, recimo jedina prednost koju su ostvarili Nemci na toj utakmici jeste da su 38 poena dali sa klupe. Imam utisak da je plan stručnog štaba bio da onesposobi taj prvi unit Nemačke, rekli smo Schrödera u priličnoj meri da smo izbacili iz utakmice i Wagner isto tako nije imao priliku da se razmaše i da da svoje i tako da faktički pored toga oni su dobro reagovali, ostale 3/4 su bile egal. Mi smo dobili 2 od 3, ali sa jednim poenom. Znači, oni su tu bili u utakmici, Bonga je imao odlične neke minute, ali čini mi se da to nisu ljudi koji mogu da dobiju utakmicu i da je to bio neki plan. Da, meni je tako djelovalo da smo mi pokušali da zaustavimo njihovu najveću oštricu, 2 najefikasnija igrača, da opet negdje sa nekih igrača popustimo. Ti igrači sa njihove klupe su dali više nego što uobičajeno daju, dali su veći doprinos, ali to u konačnici nije bilo dovoljno da nas dobiju, zato što smo i mi imali igrače kao što je Vanja Marinković koji je sa klupe dao ono što nam je trebalo. Suštinski teško je igrati utakmice na veliki rezultat koje su eliminacione na velikim turnirima, četvrtfinala, polufinala, utakmice za finale. Eventualno ako je neka ekipa razočarana u utakmicama za 3. mjesto, onda je to teško. Nemamo mi toliko veliki kvalitet u odnosu na druge reprezentacije da bi mi mogli da se prošetamo kao što smo, na svetskom prvenstvu 90 kada smo sve pobedili sa 25 poena razlike i više. Taj kvalitet mi trenutno nemamo iz raznih razloga, ali na kraju to je bila Jugoslavija, to nije Srbija i zato je jako bitno što mi sada i u neizvjesnim završnicama dobijamo kao što smo dobili Australiju, kao što smo dobili Nemačku. Mislim da je to kvalitet, ali kada bismo tražili pored Svetislava Pešića koga smo istakli kao tvorca sistema u kome polazimo, moramo se dotaći i Jokića i ne znam, proći recimo kroz statistiku najviše poena, 113 je dao Jokić, najviše asistencije na ovom prvenstvu 52, najviše skokova 64, najviše ukradenih lopti čak 12. Tek druga godina je na olimpijskom turniru da postoji nagrada MVP, to je sada, polako se prelivaju te stvari i onako dosta je to prošlo, kako bi rekao, kontroverzno, čak neki ljudi koji su tamo bili na samom takmičenju kažu da je postojao neki QR kod, tako da to nije bilo ni organizovano onako na način kako bi trebalo da bude, ko su ti eksperti koji glasaju ljudi i tako dalje. LeBron James je na kraju dobio, što je ono kao, ok, uzeli su zlato i tako dalje, ali u statistici kada se pogleda Jokićev učinak je nestvaran.
koji je LeBron je jedan od trojice najvažnijih igrača američke reprezentacije. Ali ni on nije donio ni protiv nas, ni protiv Francuza, nije donio presudne poene. Tako je. Znači, Curry je nesumnjivo je da LeBron bitan igrač, to nije sporno, tako je, ali napravio je triple-double protiv nas. Ali 3 trojke u finalu Curryja su ono što je zapečatilo sudbinu. Njegovi šutevi protiv nas je ono što nas je bolilo više od učinka LeBrona. Nikola Jokić je sigurno najuticajniji igrač na ovom prvenstvu. Za svoju ekipu i za učinak njegove ekipe. Postoje igrači koji daju veći ili manji doprinos svojoj ekipi, ali njegov uticaj na našu igru je zaista neverovatan. Uspjeli smo da napravimo da onaj način igre koji njemu odgovara, da prilagodimo sve igrače tom načinu igre uz zadržavanje nekih prednosti. Znate, Bogdanović je igrao isto na jako visokom nivou. Petrušev koji je imao sjajan turnir, Dobrić koji je imao odličan turnir. Dakle, uspio je selektor da napravi jedan tim koji je funkcionisao, gdje se znalo ko je prva zvezda, a ta prva zvezda je to nesebično vraćala. Znači, zaista je njegov učinak neverovatan, pa na kraju njegovo radovanje to Amerikanci non-stop potencijiraju. Naravno, oni ne mogu da se načude da mnogo veću radost pokazuje, mnogo više emocija pokazivao reprezentaciju u odnosu na klub. To je jedino Durant mogao da im objasni i pokušao da im objasni tamo. Do 5 ujutru na Twitteru, da. Ali meni je potpuno neverovatno da čovjek tog formata, 3 puta MVP NBA lige, apsolutni respekt, do te mere podredi svoju igru u kolektivu. I ta njegova zarazna nesebičnost, čini mi se da je bio trademark koji se jednostavno prelio na sve igrače u našoj reprezentaciji. Jer prosto kada taj format igrača potpuno, ja čuo sam da je on prvi na treningu, da svojim primjerom je zaradio rezultat, autoritet i ostale stvari. Prosto niko tu više nije mogao da ima neke ideje kako bi mogao da se ponaša van sistema i ostalih stvari i to je funkcionisalo fantastično. Zanima me vaš stav, obzirom da je u javnom prostoru bilo jako puno priča vezanih za njih, za njega, da li on hoće, neće da igra za reprezentaciju i tako dalje. Da li je ovo case, ove olimpijske igre konačno zaslužen da je, kako to Amerikanici kažu, da je Jokić napravio svoj legacy što se tiče Republike, odnosno reprezentacije Srbije? Pa ja mislim da sad ne bi trebalo više da se pitamo da li on želi ili ne želi da igra za reprezentaciju. Mislim, meni je ta cela rasprava onako dosta besmislena. Pa da, možda je znate, već 20 i nešto godina, tamo od početka 2000. godina, kada su naši igrači počeli da odlaze masovnije u NBA, postoje pauze u igranju u reprezentaciji. Postoje godine kada su neki igrači tražili pauzu. Postoje naravno i oni koji nikada nisu tražili pauzu, svake godine su igrali, ali to je ono što isto tako fascinira. Znate, mi smo, kada je Jokić rekao da nije spreman da se odazove reprezentacije, onda je cijela nacija, većina nas je rekla, ma ne treba da dolazi, šta treba da igra, zašto bi igrao za nas ako mu nije bitno, a Pešić je rekao, pa ako nije spreman, ne treba da dolazi. Znači, on je pokazao mudrost i veličinu u tom kontaktu koji je napravio sa njim. Da li on želi ili ne želi, pa evo pokazao je ovaj turnir gdje je igrao fantastično, gdje je pokazao, ja mislim da je do zadnjega toma snage igrao svaku utakmicu i vodio ovaj tim uz Bogdana Bogdanovića, vodio ovaj tim na putu gdje smo bili na 1 ili 2 šuta od toga da dobijemo Amerikance i to je to, mislim, to je jedine su utakmice koje smo izgubili. Mislim, šta možemo onda još da kažem? Neverovatno, zaista, ali suštinski taj jedan ton koji je on davao i ta njegova sposobnost, nesebičnost, ono što on stalno ističe, 2 igrača su zadovoljna sa asistencijom, prosto mi smo igrali tu košarku, da svaki put ta selekcija šuta bude na pravi način, da smo uvijek tražili bolje rešenje i u priličnoj meri koncentrisano. On ima do te mere
dominantnu ulogu da je mogao, kao što je pokazao s Anthony Davisom i ostalim stvarima, da bude fokusiran na svoju statistiku, da napravi još impresivnije brojke, ali ja mislim da to njemu uopšte nije bila prva ideja. Koga je, da li protiv Južnog Sudana ili protiv koga mu je falila jedna asistencija za triple-double, prvi koji mogu da uradi ovdje. Meni se čini da je bila, moguće da je Južni Sudan. Ne mogu da se setim sad protiv koga je igrao, ali znam da sam 2 dana posle toga pokušavao da nađem njegovu izjavu, njegov komentar o tome što mu je falila ta jedna asistencija. Nisam je našao, ne znam da li ste vi. To pokazuje koliko je to u stvari bitno u njegovim očima u odnosu na rezultat njegove ekipe i ono što je on sebi postavio kao glavni cilj, to je da napravi tim, napravi rezultat, zato i jesmo mogli zato što je on kao prva violina ove reprezentacije tako funkcioniše, zato možete da tražite od svih igrača da funkcionišu na taj način. To je ono što je ključno. Da, ali prilično i Pešić to čini mi se jako spretno uklopio sa takvim medijskim problemima, sa tim prozivanjima, kako već to kod nas ide u javnom prostoru, polulinčovanjima i ostalim stvarima. I on je bio tu kada je ekipa došla na proslavu, kada je ekipa uzela srebrnu na svetskom i nekako on sve vreme tu. U odnosu na mogućnosti kada, kako može, jer se radi o čoveku koji vodi jednu franšizu u NBA, ne jednu, nego šampionsku franšizu u NBA. Interesantno je, osim tog Pešićevog poteza sa sklanjanjem Teodosića, koji je urađen srećno, nesrećno, zasluženo, nezasluženo, mi ni danas ne možemo puno da govorimo o tome. Sve ostalo što je radio, kada gledate kroz prozore, kada gledate poštovanje koje je ukazivao igračima koji su igrali samo prozore, a nisu igrali velika takmičenja. Vidite kako on u stvari gradi tim. Kako on gradi grupu momaka koji funkcionišu na određeni način u ponekim pravilima koja je on postavio, koja je selektor postavio, ali i sa tom hemijom između sebe, na koju samo jednim dijelom selektor može da utiče. Više je to pitanje karaktera tih igrača koji moraju da se pronađu. I on je to gradio 3 godine da bi napravio ovakvu igru i ovaj rezultat koji smo imali. Opet kažem, vraćam se, mi smo i prve godine na evropskom prvenstvu igrali odličnu košarku, 1/4 nas je koštala, pa smo imali svetsku koje smo igrali dobro i sada ove olimpijske igre koje smo odigrali zaista na visokom nivou. To je pitanje čovjeka koji ima viziju, koji može da ide dalje. To je još jedna od njegovih doktorskih disertacija, pričali smo prošli puta nekoliko njih, a ovo je samo još jedna potvrda. Da li mislite da će ostati na neki način zapisano kao rezon pri organizaciji olimpijskih igara da utakmica za 3. mesto ne bude toliko daleko od utakmice finalne, jer može da bude problema, jer će ljudi imati vremena da proslave i tamo će ih jedva naći za dodelu medalja koja kasni i tako dalje. Mislim da ne vidim rezon zašto je igran. Ne mislim da su dvorane pune, da je sad bilo zauzeto pa nije moglo da se igra neposredno pre ove utakmice. Ne vidim zaista nijedan razlog zašto se nije igrala neposredno prije finalne utakmice. Naši su to dosta dobro iskoristili, ne mogu da kažem, pokazali su isto tu tako efikasni su bili. I pokazali opet jedno fantastično zajedništvo. Onaj video snimak u kome u jednom momentu Partizanove, u drugom Zvezdine pjesme i niko se ne ljuti i niko nikoga ne tuče. Tu mi je fantastičan jedan komentar koji mi je iskočio na Instagramu, a to je ispod tog videa je pisalo, a vi se u Beogradu tucite među sobom. Evo oni koji treba da nas spajaju su pokazali kako treba da se priča i kako treba da živimo jedni sa drugima, ali to je sad nažalost jedna druga priča. Reprezentacija je zaista bila skupi predstavnik svih nas, nisu pokazali ni jednu mrlju, čak i u momentima kad je bilo teško, jedini učesnik naše reprezentacije koji je dobio tehničku grešku je selektor.
koja je bila više manje smišljeno dobijena, da proba da se napravi neki kriterijum, pritisak, i to pokazuje veličinu tih igrača koji su shvatili u kojim uslovima igraju, kakve su okolnosti i kako moraju da se ponašaju. Zaista ne možete naći ni jednu zamjerku njihovom ponašanju, osim možda previše radosti koje su pokazali. Možda će nekom smetati, meni ne smeta, ja sam zaista prezadovoljan kada je bila dodjela medalja. Da, možda je to moglo elegantnije mimo medije, toliko sve prisutnog medija, ali u današnje vreme jako je teško to sakriti, to je to je, bilo nekada to danas moguće. Praktično nemoguće. Možda i nemoguće, da. Fantastičan turnir za nas, pričali smo o našoj reprezentaciji, opšte uzev, gledajući igru, kako vidite ove olimpijske igre i uopšte šta su to neki trendovi, šta nam je pokazala ova olimpijada, gde vidite košarku kao kategoriju koja je po gledanosti apsolutno bila jedna od najgledanijih stvari ovih olimpijskih igara, i neki trendovi da izvučemo, šta možemo da očekujemo uopšte u košarci u budućnosti? Pa, košarka će ići ka svom ubrzanju, igraće se brže, tražit će se igrači koji mogu da igraju u nekom bržem ritmu, to nije sporno. Igrači koji nemaju fizičke karakteristike tako dobre, ali mogu da igraju brzu košarku, će uvijek biti na cijeni. To je neminovno. Naravno, taj minimum koji je potreban za igranje košarki će možda da se podigne, kao što se podižu vrednosti igrača koje u snazi, u brzini, u njihovim fizičkim kvalitetima. Ali ta lucidnost košarke je nešto što će uvijek biti na sceni i ostaće. Ono što je problem FIBE koji mora da proba da riješi, kako znaju umije, košarka je drugi globalno najpopularniji sport. Posle sokera, posle fudbala, ona je globalno drugi najpopularniji sport. Postoje kontinentalno sportovi koji su mnogo popularni, kao što je NFL u Americi, kao što su neki drugi sportovi po određenim kontinentima, ali košarka je globalno drugi najpopularniji. 4 takmičenja su problem za reprezentaciju Srbije. Znači, imate FIBA pravila, pa imate pravila Evrolige, kako god se zvala sad, EKA, ULEB ili kako god drugačije, NBA pravila i univerzitetska pravila. Da, faktički 4 vrste pravila, 4 vrste iste igre. I to je nešto što sigurno će biti veliki problem za nas. Ono što je za nas jako bitno kao reprezentaciju, odnosno kao savez, kao zemlju, je da pokušamo da vidimo gdje će FIBA da ide sa svojim pravilima i da što prije pokušamo da uđemo u taj sistem rada. Nešto što je bila naša karakteristika u nekim prethodnim vremenima, naša ili jugoslovenska, kako god hoćete, ali mi smo pokušavali... Neko anticipiranje otprilike u kom pravcu bi mogli stvari da bude, pa u ranoj fazi već da krenemo i da u metodologiju ubacimo te stvari. Kao što je prvi korak pri polasku u dribling. Neminovnost, evo i ove olimpijske igre su pokazale da će prvi korak biti... Posebno utakmice sa Amerikancima, mislim. Naravno. Pa i Euroligu kada gledamo, vrlo često se vidi da se taj prvi korak pušta američkim igračima i neminovnost je da FIBA ode u tom pravcu. Druga stvar, ono što će ostati razlika između Evrope i Amerike, ta taktika. To što je nama prvo kolo prvenstva koje počinje, prvog vikenda u oktobru, ta utakmica nam je u tom momentu najvažnija od svih, dok od Amerikanaca je to pripremna utakmica i do nove godine su to sve pripremne utakmice u NBA ligi. Taj mentalitet je nešto što je vrlo teško prihvatljivo. Ja to govorim na nekim predavanjima. Vi imate trenere koji su vrhunski. Jedan od najuticajnijih trenera na univerzitetu koji je čitav život radio po univerzitetima, Dean Smith. On ima tri osvojene titule. Radio je 35 godina na jednom od najuticajnijih univerziteta na Sjevernoj Karolini. Sad zamislite kod nas trenera koji radi 35 godina i ima 3 puta osvojeno prvo mjesto. Pa posle
druge godine bi ga zapalili navijači. Nemoguća misija. Tako. Imamo neki svoj sistem rada koji je odlično funkcionisao u prethodnoj državi, mislim na SFRJ, a koji smo mi, nažalost, napustili, koji bi ja volio da se vrati, a to je da tražimo rezultat određeni u odnosu na količinu ulaganja i tim koje imamo, ali u svim našim klubovima drugi primarni cilj koji moramo da imamo je razvoj mladih igrača. Mi moramo svake godine ili svake druge godine da naši timovi u KLS promovišu nekog mladog igrača. Samo na taj način možemo da razvijamo našu košarku. Kakav je vaš stav po pitanju regionalne lige? Selektor Pešić je rekao da je jedan od ključnih i čelnih naših problema jeste takmičenje i da ga mi suštinski nemamo i da je vreme otprilike da se napravi ozbiljna liga kod nas. Koja sada... Sigurno je da ABA liga po pitanju razvoja naših igrača, čak više ne znam ni koliko doprinosi ili ne doprinosi, jer nažalost najbolji timovi Zvezda, Partizan koji učestvuju, pa nažalost da kažem i Borac prošle godine i FNP, nisu nešto kroz ABA ligu izbacili neke mlade igrače. Više sam to očekivao od Zvezde i Partizana, obzirom da su imali utakmice u Euroligi, igralo se sreda, subota i mislio sam da će pokušati da kroz ABA ligu, bar kroz one loše utakmice, izbace neke mlade igrače, ali se nije desilo. Ono što je suštinski problem i što je veći problem čak i od nastupa naših timova kroz ABA ligu je što mi u KLS imamo jako puno timova koji ne razvijaju mladi igrače. Mi sada kada bi krenuli da nabrajamo, vrlo malo timova je pružilo šansu mladim igračima. Evo sada na sajtu Košarkaške lige Srbije, odnosno na Instagram profilu, kada gledate prelaske igrača, nove potpise, vi imate od 1. jula više stranih igrača koji su potpisali za naše klubove nego što imate domaćih igrača. To je poraz. To je još jedan dokaz da mi ne razvijamo naše mlade igrače. I mislim da selektor Pešić više govori o uređenju lige na taj način, da mi povratkom iz ABA lige ovih 5-6 klubova, pravljenjem dobre baze, pokušamo da napravimo kvalitetnu ligu u kojoj će dominantnu ulogu imati domaći igrači. Samo na taj način možemo da razvijamo našu košarku. Pa Marina Maljković je posle olimpijskih igara rekla da ona želi da ostane selektor, ali da ima samo jedan uslov. Pravljenje domaće lige. Moramo naći način da pravimo domaće igrače. Zapamtio sam da ste prethodni put kada smo razgovarali i pričali smo otprilike o nekim trendovima, rekli ste da u principu primat neki koji je bio na visokim igračima i ta neka logika koja je bila uvek graditi oko centra ekipu i tako dalje, pa četvorka je bila u nekoj punom zenitu, da mislite da spoljne pozicije polako preuzimaju primat ili barem da postaju jednako značajne. One u ovom momentu preuzimaju primat, nešto je manji teren odnosno NBA. Nismo proširivali teren, povećali smo udaljenost sa kojoj se šutira za 3 poena, ali su se spoljni igrači već navikli na to. Jedan od glavnih razloga je razvoj fizičkih sposobnosti igrača na spoljnim pozicijama koji stižu i da pomažu na visokom igraču, a i da se vrate na spoljne igrače koji igraju na nekoj većoj udaljenosti od koša. I to je nešto što će verovatno biti predmet analize kako doći do toga. Znate, igrači danas na spoljnim pozicijama stižu i da udvoje centra ili da pomognu na njemu i da izađu na spoljnu poziciju. Svi preuzimaju. Svi sada preuzimaju, apsolutno. Zato što preuzimaju, zato su visoki igrači koji nemaju te sposobnosti počeli da gube vreme u igri, odnosno oduzimaju im se i minute. Igrači koji znaju da igraju pod košem, blizu koša, neće gubiti na svoje cijene. Oni će i dalje imati svoje mjesto. Pa Jokić igra dominantno pod košem i praktično velika većina reprezentacija ima takvog igrača koji ima Londale iz Australije koji je bio njihov najbolji igrač. Ali, kažem, i oni će postajati kompletni, šutirat će i sa spoljnih pozicija, a sa druge strane igra se sama ubrzava i igrači koji ne mogu da je prate imaće
problem. Tako da mislim da će u tom pravcu ići sigurno košarka, tražit će se igrači koji mogu da odgovore i na te ideje, bar ovo što ja gledam, gledao sam evropska prvenstva u 20, u 18, evo sada gledam i u 16, ima dominantnih visokih igrača, ali se traže igrači koji će moći da prati. U svakom slučaju, voleo bih da u nekom periodu ispred nas nađemo vremena, napravimo neki specijal i da se pozabavimo tim mladim igračima i stanje uopšte koje je to, jer mislim da je to suštinski važno, jer onoga momenta kada vi nemate razvoj, vi idete dole, nema napredovanja. I mislim da je ovo jedna fantastična situacija po našu košarku, možda bolja nego što je zaslužujemo sa našim pristupom i svim ostalim, ali da je ovo jedan veliki rezultat, da bi to mogao da bude neki zaključak koji bi mogao da donese neke dobre sistemske poteze koji bi nadalje davali taj kontinuitet koji je preko potreban rezultata i velikih dela i uopšte košarke. Gledajte, evo sad nije gotovo prvenstvo do 16 godina za dečake, za devojčice vidio sam da su dobili Litvaniju. Nije ni počelo još za devojčice do 16 godina, ali vi imate sjajne igre obje reprezentacije, bez obzira što se ženska reprezentacija, što je nešto ranije završila svoje takmičenje, da ne govorimo o muškoj seniorskoj reprezentaciji. Kada su u pitanju muškarci, imate situaciju da je reprezentacija do 20 godina izgubila od Češke u eliminacionoj utakmici, slično kao evropsko prvenstvo seniorsko pre 2 godine. Zadnju četvrtinu smo izgubili 15 razlike i nismo napravili dobar rezultat. Reprezentacija do 18 godina je druga. Finale je odigrala bez jednog od svojih najboljih igrača, bez Bošnjakovića, i reprezentacija do 16 godina koja igra jako dobro. Prije 2 dana u nedelju, u subotu, prije 2 dana je reprezentacija do 18 godina ženska osvojila bronzu. To sam video, da, i to me prijatno iznenadilo. Znači, ja stalno ponavljam... Teo sam kad ste pomenuli Marinu da nadovežem se sa tim podatkom, jer sam ga pročitao i nije mi baš nešto na radaru bilo da smo često imali medalje u mlađim kategorijama u ženskoj konkurenciji. Nemamo tako često kao u muškoj konkurenciji, ali pojavljuju se povremeno. Miloš Pavlović je pre nekoliko godina isto imao medalju, mislim da je čak bila srebrna, ne mogu da se setim, u Mađarskoj igrano prvenstvo, ali najbolja igračica je iz naše reprezentacije. Bez obzira što smo treći i bar ja uporno govorim da mi nemamo baš postavljen sistem rada. A stalno se dešava da imamo igrače koji izlaze i koji nam treba. Sad, naravno da bi ja volio da vidim koliko procenat bi mi popunjavanje igrača i razvoja igrača imali iz ove manje Srbije u odnosu na Jugoslaviju, kada bi imali i postavljen sistem. To je ono što je za mene veliko pitanje i jedva čekam da neko postavi sistem na pravi način. Doktorska disertacija Svetislava Pešića, koja je pokazana na ovom olimpijskom turniru, u najkraćem rečeno je recimo put kojim bi trebalo da igraju naše mlađe kategorije u naredne 3 ili 4 godine. Igrali smo i agresivno i brzo, a znali smo da stanemo, da odigramo dugačak napad, igrali smo pametno, a odbranu smo igrali i čovjek na čovjeka, a postavili smo protiv Amerikanaca i kombinovanu odbranu gde smo ih doveli do ludila. Zaista, znači, mi imamo vrlo jednostavan model. Ako ne možemo da se dogovorimo, evo, ajde da se dogovorimo. Čovjek koji je pokazao kako se sve ovo radi, nam je dao model kako možemo da radimo u naredne 3 ili 4 godine i da vidimo ko od ovih igrača će moći da izađe i konkuriše za seniorsku reprezentaciju za 4 godine u Los Angelesu. Tako je. Mislim da ovo je idealna stvar da završimo i da stavimo tačku na to je ostaće zapisano to neko predviđenje, vidjet ćemo kako će stvari se odvijati. Mladene, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i ovom divnom razgovoru i analizi toga. Ja sam siguran da ćemo se mi još videti u toku ove godine i pratiti sa fokusom na mlađe generacije, jer svi smo svesni toga da odatle kreće sve.
Hvala vam puno na još jednom pozivu i kao i prošli put bilo mi je vrlo prijatno. Teme su ono što mene najžešće interesuje, naročito mlađe kategorije i mladi igrači koji ulaze u seniore i hvala vam na pozivu za gostovanje. Vaši, bilo je ovo još jedno izdanje podcasta NBA Plus broj 37. Hvala na pažnji, vidimo se sledeći put, prijatno. NBA Plus podcast NBA Plus.